ومع أحفادنا، وأن يتعلموا منا ما هو فيه الخير، وأن نتعلم منهم ما فيه الخير إن شاء الله. قالوا برايد بسلمان أميرو جوارا بحثا تيكليا اختيارو جينجا بكن آياتك ما خواند خودت بيجي أو خدايكو وچكريا ونزعيفون وزعيفية جو نقطة كي آف وزاروك نهاتن دنياي پشت زعيفية وبقوات كر پشت قوته وزعيف واختيار كر بيرامير كر فورس بي وريسبي بون اختيار بون اف آيات هاني بخو درس كجمة إنسان راكو أم بزان بند في حياة هاني دا عمر هنا عمر زاروكا عمر جوانو جنجا عمر وان چلو پنجيه وعمر شيستو حفته و درباستر دبن ضعيف دبن نكارن بمشن دنگ ناچوان قلبي وان ناخبته پشتا وان ديشه اف عمر هاني ام في حياة فعمكن في حياة هاني تف وكا وزنجير زانج نزنجير حلقه زنجير هنا اف زنجير هاني حلقه بحلقه و گريدايه حلقه کی زاروکا حلقه کی گنج یک امبجن ای ساغلام ابدنا اختیار وانا تف حلقنا دماك حلقه کی جوان حلقه اف زنجير هاني وببه اف زنجيرات اب هوا ناي گريدان هدي دكه و دچه تشتي کو دين مجمرات بجا قالوا جماعته وان زنجيره في حلقه هاني ونكن زاروک براش گنجا دور نکوین گنج انسان نورمال عمره وان 45 دور نکوین 45 براش هفته و 8 دور نکوین او توکیج هف دور نکوین بنه گلک جارا اوان مالباته کو زاروک و باوی خو با پیر خو پیک و دجین اوان زاروکا عاقلن اوان زاروکا زانن خبردن اوان زاروکا گلک تشتازان چما لورا دمالکی دا سه باو هنه اون باوی وانه با پیر وانه لی او مالکو زاروکو دیو باوی خوبتنینه نزانن باش خبردن خبردان مزنه نزانن اخلاق مزنه نزانن لی اوی کسی حباب دمالکی دانه اوان زاروکا daha زیرکن daha جهاتینه daha معرفت اوان خبردان اوان تبواند کاری خبر دی بس چار باوره خبر ددن مع ما مصیبت هانه به دست خود شکر گلو جماعته امیک عمری ما مازنه ام گنجانا خبر نادن اوانا گنجن اوانا جاهلن اوانا به معرفتن ام جی دماکو گنج من ام جاهلو به معرفت بون هدی ما بچکی تشتکی فهم کر یا جی اختیار دوانا اختیارن اوانا دنگ وان دنگ ناچوان گوی وان چعب وان الله امی چند سال پاشه وها ببن کسی گارانتی متنه که ام 5 سال بمینن هر اختیار نامه اختیار ببن چند سال بری ری ماشاءالله تفرش بوانا تفسفی بیا حیات وهای گلو جماعته چند سال بری گلک جوا گنج بونانا اختیار بونه ایدی قوت وانده نموای حیات وهای گنج خود دور نخینن اختیار خود محروم نکن برا تیکلیا مهردب جحیل و گنج مرا هبه گنج مد مال دا قیمت وانتنه بسر خونه میوان واند چن زاروک چن توپد لیزن کچک چن جمع حواله خو اویا اخلاق کی خراب مدایا زاروک خو میوان تهاتن لا من ورا میوان متن کچم ورا میوان متنه برا ادب هانه بزانبن گلک جوا دم او خبر ددن دبی دم او ام گنج بون ام وهابون ما پنجی حب میوان قبول کرد ما خدمت میوانات کرد یعنی یکی که گهداری بکه بجا قی خودش روی عول دا وها وزیرک چکره نه ولا خوده ما چه نکر بو ام بزمان را جباب خوش دایکا خو فیر وی ادب و تربیه هانه بون جمرات گوت میوان هات ام تناوا میوان ادا بون فکی چما زاروک ما وی تشته نزانن حاشا ولا خوده وان احمق چه نکریه اما عیبا مه ما زاروکی خوش جوات جماعت دور خستیه ما وقتی برای هر توپ بلایزه برای هر کارت بلایزه برای هر سیپور بکه برای هر انزا چه بکه کر داویه هات عمره کی نزانه چای کی بده میوانا گلک گنج ما میوان ده چه مال هوان باوی وان چایتینه دایکا وان تینه او نزانه چای کی بده میوانا نزانن لورا ما ندایوان اب عیبانه ده مدای گلو جماعته خود جوار از یعنی دولت چه و آواد بن به تربیه گنجا دولت چه خراد من به مرنا گنجا مرنا وانا اخلاقی مرنا وانا ایمانی مرنا وانا انسانتی اوان گنجا مال اوان خراد به پیغمبر ما علیه صلوات و سلام هر تشتی به حکمت بو جارنا خطبه خواند خطبه داد نویوی یعنی تور نوی دهاتن حسن و حسین بون پیغمبر خطبه شو خاره به دست واندگرت آنی کلک اخو برا بزان بن صحابه فیر ببن وان زاروکا برات نوا مازنا دا مازن ببن پیغمبر وان نداوید دروا دمزگفت دا جی وان هبو پشت ظلام زاروک من پشت زاروک از جند هاتن هر دم نوا جماعت دابون جوان هینه اخلاق و تربیه ببن پیغمبر علیه صلات و سلام گنجا دکر سروک عسکر قمتان مازن
اسامه كره زید عمری 17 سال بو پیغمبر بری وفات بکه خواست چند هزار صحابه بشینه جیه کی جهاد کی گو اسامه تی بی سروکیوان حاشا قی پیغمبر عقلی ندخبتی فعما تشتکی ندکر چما اسامه زان بود اسامه در حکی هد کار اداره بکه گو از وی گنجه بشینم لدور اویجی صحابی مازن تا پیغمبر وانشان اگر پیغمبر وفات نکره عمر و ابو بکر و عثمان و علی رضی الله عنه الجميع وانا تبع بشونا پیغمبر اسامه را جبان الکلک آوی وی اسامه فیر ببه پرورداویه تربیاویه پیغمبر ندگو هر دم 8 سالی 7 سالی برا او سروک بنا اوه گنج برا هرن پیغمبر وی گنج شان جوان اختیارا گونه دیگل وی هرن دبر ده حکمت هنه یک اوی گنج هانه ای بجا دمکی از کارم تشتکی بکم جسارت پیرا چید به باوریای پیچید به عین وقتی وی گنج هانه عاقله احمق نه بجا وان اختیار هانه وان مزنه هانه تجربه وان هيا تشتکی کو نظام خیر آن خراب هر جموان بجا فکره وچی از چوها بکم هم دم علاقه نابرا گنج و اختیار پیغمبر آواد کرد دگو برج هف دور نکوین جواد چه دمون صحابه هاتن اوی گنج خبر دادن اختیارج خبر دادن بی تشتگل و جماعت منکریه دمال دا دگل زاروک خرونین خبر دن جی ایرو پشون دارونین خبر دن مسئله کی وکن چد ببرابه مسئله سیاست مسئله تجارت مسئله سیپور مسئله تشتکی خبر دن برازاروک و خبر دن گوداری وان بکن بلکی ما عول دم عول والله متف زحمت بدین لوران فیر نبونه ام فیر نبونه زاروک مل جمر حد خبر دن ايش خبر نده بر خبر دن زاروک ماجی فیر نبونه الجمع خبر دن لوران مهردم زمان وان قد کریه بیلم بر خبر دن فکر اخو بیجن ما کی دو سیت یقین بکن پشت سه چهار ماها ما شاء الله ونتابع بن بروفيسور انه هفرا خوش خبردن فكره و احترامه هب احتراز له بكن افيا زنگيني كمازنه بني ايرو روجا كتعتيله کا گنج مگلو جماعت مش ما زاروك بقران نابر مزگفته هر دام في كلمه جوارات بيجم از هدي رعت مسطريات بيجم اما جبونه خاطر خدا از تكرار بكم زاروك و نبي لا مفرن جامي ايرو هرچي گرتيه تشكي فكري تنايرو ورن انسانا بدينن دقال انسانا راب نورونن مع الاسف ايرو اختيار ملجيكنا گنج ملجيكنا زاروك ملجيكنا اف عيبه ما از غرافا خبكم وظيفه خبكم جوارا بيجم وكيدي وقبول كير والي كاري كير الحمد لله والله وانا كرجي اما تف فاتورك بدن اجازه كلمه ورا بريني او جزاي خديه بياش بير وانكن دي دنيا دابا ان اخرته دابا ام هر محكمه خديجي اي خديج ما تبا سؤال بك وچما وها كير وبو دنيا خوب كر دست خو وزاروك خو اهمال كير زاروك وچما تشتكي نزانن بن النرويج في دولت انا چدكن وان مدرسه زاروك بچوك چنه بريا مدرسه جار نوان دبن جي اختيار كد بيجن دار العجزه بعربي بكرمانجي يا تركي بن حضور بيجي اختيار بخوينه تدانه زاروك جار دبن لبي زاروك بچوك دبي برب اختيار را خبر بدن اختيار جي زاروك بدن بي نوان دركبه جان الفر روی کوته شمو یک شم تماشد کی با پیر یعنی کالو پیر وام دست نوی خود تورنه خود گرن دچن سینما چن تئاتر زاروک تورنه خود بن دیو با وانا بن دبی بروان هر سن نسل به هفره خبر دن اما مع الاسف تشتي هان الجمتنا يعني امهاتنا اوروبا ما تشتي وانا بخير نقرت ما تشتي ولات خو بخير جناني مخرابيه ولات خو خرابيه وانا كوم كر ام دناف ضمان وهندابون مالا مخرابو رب العالمين متى هدايته يصلح بك سلامتي دين ودنيا يبدا ما اولاد ما صالح بك اولاد ما حق وايمان دور نخنا ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه صدق رسولنا فيما قال متفق عليه شار بردرة دار سومر وفلارا غانغر بي انسكر او سيتيل درا وي فور كلاغا افوتيل اتر صلاة المغرب وصلاة العشاء فول ايكا باردن موسكي الله موسكير فول نورغور اتفرا اتر صلاة دي بينر او سناكر
Som kanske de så icke varandra förr. Första gången de ser med varandra och halvtimme de snackar med varandra. Och mashallah av och till vi når vi snackar, mashallah vi snackar väldigt högt. Och vi har kanske halv meter avstånd. Vi får klager. När det blir färdigt, icke snacka med varandra för moské. Bara gå lite grann. Eller vi ska få bort och kanske vi fortsätter sån. Flera moskéer ska se salat al-maghrib och al-isha om sommar förbud. Vi ska lösa moskén. För folk klager. De önskar att sova. Snart salat al-isha ska bli klockan 12. Klockan 12 folk sover. Klockan 11 folk sover. De har barn. De har icke som oss. Kanske de har icke muslim. De bär icke. Vi ska passa på varandra. Och våra snabb. De är våra snabb. Vi har icke rätt att bryta dem eller laga problem till dem. Var så snäll. Pröva att fortälla till varandra. Ja, icke stå här. Vi ska gå. Folk sover. Vi har rätt att be, men vi har icke rätt att irritera andra också. Min fadlikum. قالوا بسلمانا فروبلما كان بسلمانه ما امجانا خبتاني تفكروا ملا تشبير واتكن دبا هافين قاوين داوند زان المجا مغرب وعيشا درنجي دبا يعني انا مغرب ما ساعه 8 كان روباش دبا حتى ده نيف نيزه يازدا لمجا 10 ساعات 12 شبيدا المجا سرس بس حد 2 سرس بيدا يعني شبيدا خوتنا فقط ام چن جامعه المجتكن بردر جامعه ايجام خبر ددن وكاك ما قد هف نديتيها جار عولم هف ددين فيش 10 ساله خر خبر ددن ما شاء الله خبردان مش نه نورماله بدنگه کی بلن نابره ما 20 سانتینه وكاكو كيلومتر كم دوري هفتكن قير شكايات تاني ملات احتراز ملات عاجز بدوي ام كيفن خو زاروكن اختيارم نفس مسلمان جنن زاروكن جبروي هواي ام جوات خوازن چه مزگفت وانا مزگفت پروبلم تفکی مزگفت می اروپا پشت مغربی پشت عشل بردر مزگفت خبر ندن هدی کاشوا هر مال خو ام خیر و ملتی بسلامت اگر کو اف شکایت هانه زیده ورن کرن خود نکه بلکه دی مزگفت لمجا مغرب و عیشا سر اسم مزگفت قاپات کنه لورا ملت شکایت که دولت بجا ازویا قبول ناکم هیویدارن اف نصیحت هانه بیره ودا بمینه ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مشكلة إلا حليتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا أمورنا اللهم سهل أمرنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. بسكات ساملا بانجري إداك فور فورس موسكي إيكا جلام أو يلب موسكي إن شاء الله. تقبل الله منا جميعا إن شاء الله.